Poštovani gledaoci, dobar dan. U današnjoj emisiji pričamo o tome šta nas čeka po isteku životnog osiguranja kada završimo sa plaćanjem premije nakon 15, 20 ili čak 30 i više godina životnog osiguranja. Danas, kako se to u terminologiji osiguranja kaže, pričamo o doživljenju. Predstavljamo vam Grave Smart, proizvod životnog osiguranja našeg generalnog sponzora, kompanije Grave osiguranje, u čijoj je osnovi štedna komponenta i koji u skladu sa temom današnje emisije ilustruje princip doživljenja kod životnog osiguranja, odnosno trenutak kada štedno životno osiguranje ostvaruje svoj puni smisao. O doživljenju kod osiguranja života pričali smo i sa Brankicom Mrkela, saradnicom u prodaji u Merkur osiguranju u Srbiji. U današnjoj anketi na ulicama Beograda pitali smo i građane da li znaju šta je to doživljenje kod životnog osiguranja. Kako je doživljenje moguće samo kod mešovitih životnih osiguranja sa štednom komponentom, u nastavku emisije ćemo pričati o ovom osiguranju života. A donosimo vam i niz interesantnih informacija u našoj redovnoj rubrici Zanimljivosti. Ostanite uz TV emisiju Moja polisa. Činjenica je da na pomen životnog osiguranja najčešće prvo pomislimo na ono najgore, ali finale životnog osiguranja ne mora da bude kraj života. Istek osiguranja se u najvećem broju slučajeva i doživi. Dakle, moguće je bez nezgoda dočekati kraj osiguranja, iako ste imali polisu mešovitog osiguranja života sa štednom komponentom, po doživljenju isteka perioda osiguranja možete podići osiguranu sumu koja obuhvata sav novac koji ste do tada uplatili, uvećan za pripisanu dobit. Osiguranje za slučaj doživljenja je oblik životnog osiguranja suprotan riziku osiguranju života. Kod osiguranja za slučaj doživljenja osiguravač isplaćuje osiguranu sumu tek kada osiguranik doživi određeni broj godina. Osiguranje za slučaj doživljenja ima štedni karakter i obično se ugovara na duži period u toku kojeg osiguranik uživa osiguravajuću zaštitu kao i kod rizika osiguranja i istovremeno štedi kako bi na kraju osiguranog perioda mogao da podigne osiguranu sumu. Kada nastupi godina doživljenja, osiguranik stiče pravo na isplatu osigurane sume. Da bi se ostvarilo pravo na isplatu osigurane sume, neophodno je osiguravaču dostaviti potrebnu dokumentaciju. Iako se spisak potrebne dokumentacije razlikuje u pojedinim osiguravajućim kućama, najčešće su u pitanju popunjen zahtev za isplatu osigurane sume u slučaju doživljenja koji popunjava i potpisuje korisnik osiguranja. Zatim original polisa osiguranja po kojoj se zahteva isplata osigurane sume, fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih osiguranika, fotokopija lične karte korisnika za slučaj doživljenja i podaci o računu za isplatu. Osiguravač će po prijavi isteka perioda osiguranja i nakon kompletiranja potrebne dokumentacije u zakonskom roku od 14 dana isplatiti osiguranu sumu ili u kompletu ili u anuitetima, zavisno od modela koji odaberete, a na vama je kada ste već doživeli istek osiguranja da na najbolji mogući način iskoristite ušteđena sredstva, nastavite sa svojim životom i uživate. Svakako ste zaslužili. Prateći potrebe tržišta i kontinuirano uvodeći inovacije, Grave osiguranje je u poslednjih nekoliko godina uvelo nove proizvode osiguranja, a posebno u oblasti osiguranja života. Posle višegodišnje promocije socijalno odgovornih proizvoda osiguranja, Grave se krajem 2014. orijentisalo na populaciju koja štedi i stanovništvo koje želi da oplođuje svoja sredstva i na taj način ostvaruje prinos. Konkurentniji proizvod od većine onih na bankarskom tržištu, Grave Invest, kako saznajemo u Grave osiguranju, postojao je i ranije, a još jedan korak napred napravili su proizvodom Grave Smart, u čijoj je osnovi štedna komponenta. Ako, na primjer, žena od 40 godina jednokratno uplati 10.000 evra na rok od 10 godina, dobija osiguranu sumu od 12.437 evra, odnosno može uz pripisanu dobit da očekuje iznos od 15.072 evra.
Ako muškarac od 35 godina uplati 50.000 evra na 5 godina, njegova osigurana suma će biti 54.448 evra, a uz pripisanu dobit može po isteku osiguranja da očekuje 59.943 evra. Prema rečima gospodina Cetla, generalnog direktora Grave osiguranja, pre nego što Grave lansira bilo koji novi proizvod, uvek jako pažljivo analizira tržište, posmatra ponašanje klijenata i potencijalnih klijenata. Na godišnjem nivou Grave radi istraživanje tržišta, na osnovu čega jasno stručni timovi određuju kada, na primjer, lansirati novi proizvod, na koji način komunicirati prednost tih novih proizvoda, a također na koji način uopšte pripremiti pakete proizvoda. Na taj način, Grave se stručno bavi pitanjem na koji način da lansira koji proizvod, kome i kada. Tome u prilog govori činjenica da je Grave Smart proizvod koji je Grave lansiralo početkom novembra 2014. godine i u roku od mjesec dana je imalo već preko 200 prodatih polisa, a u međuvremenu taj broj se povećao na više od 1000. Gospodin Cetl je dodao da postoji još jedan razlog za takav uspeh, da građani znaju koliko je važno imati dobrog partnera za život i da je upravo Grave kuća u koju stanovništvo ima poverenja. Trenutak isplate osigurane sume kod životnog osiguranja kada osiguranik doživi određeni broj godina, odnosno istek perioda osiguranja, zove se doživljenje. O temi današnje emisije, odnosno o doživljenju kod osiguranja života, pričali smo sa Brankicom Mrkela, saradnicom u prodaji u Merkur osiguranju u Srbiji. Osiguranje života za slučaj doživljenja i smrti obezbeđuje isplatu unapred ugovorene osigurane sume osiguraniku u slučaju doživljenja ili korisnicima osiguranja u slučaju osiguranikove smrti. Upravo doživljenje je ono čemu se i mi u Merkuru najviše radujemo kada su naši osiguranici u pitanju. Jer tako naša saradnja traje čitav osigurani period, naši osiguranici u toku čitavog perioda osiguranja uživaju osiguravajuću zaštitu, a finalno po isteku tog perioda, odnosno doživljenjem kraja osiguranja, dobijaju osiguranu sumu koja je naznačena na polisi osiguranja. To je iznos koji se dobija po doživljenju. Doživljenje je suština mešovitih programa životnog osiguranja, trenutak isteka osiguranog perioda u kom se isplaćuje osigurana suma. Doživljenje se najbolje može objasniti preko primjera. Na primjer, ukoliko muška osoba od 35 godina života zaključi u Merkur osiguranju program mešovitog osiguranja života i ukoliko redovno uplaćuje godišnju premiju od 500 eura u toku osiguranog perioda od 30 godina, na kraju tog perioda, odnosno po doživljenju, bit će mu isplaćena osigurana suma u iznosu od 20.728 eura. Doživljenje se u osiguranju teoretski ubraja u rizike, iako takvo nije široko shvatanje, ali svakako predstavlja rizik čije je ostvarenje poželjno. Uz polisu mešovitog životnog osiguranja kompanije Merkur osiguranje štedite uplaćujući premije osiguranja i po isteku osiguranog perioda doživljenjem dobijate osiguranu sumu, koja je uvek veća od uplaćenih sredstava, a uz to dobijate i pripisanu dobit. Naravno, dok čekate vaše doživljenje, sve vreme uživate osiguravajuću zaštitu. Pozivamo gledaoce da dođu u Merkur osiguranje da se informišu o programima životnog osiguranja koje nudimo na tržištu i mi ćemo sigurno naći pravo osiguravajuće rešenje za njih. Naravno, oni koji se osiguraju potvrđuju da odgovorno razmišljaju i o sebi i o svojim najbližima. Osigurajte se u Merkur osiguranju, dočekajte doživljenje uz polisu Merkur životnog osiguranja, brigu prepustite nama jer mi osiguramo najvrednije, osiguramo život i zdravlje.
U današnjoj anketi na ulicama Beograda pitali smo građane da li znaju šta je to doživljenje kod životnog osiguranja. Da li znate šta je to doživljenje kod životnog osiguranja? Doživljenje? Ne znam. To znači da istekom roka osiguranja dobija se ona glavnica i znači čovjek ima mogućnost da produži to ili da podigne pare i to je to. Znaš šta, kod nas ništa nije sigurno. Tako da ne verujem u to i... Pa, na primjer, ako vi, sad da kažem tako, na primjer, oročite polisu osiguranja na neki životni period, ako se to uopšte radi, na primjer, procenite da ćete živjeti 70 godina, oročite polisu osiguranja u 30 godini života i doživite tu 70 godinu života, mislim da to je doživljenje. Da li znate šta je to doživljenje kod životnog osiguranja? Nemam pojma. Šta je to doživljenje kod životnog osiguranja? Šta je? Doživljenje kod životnog osiguranja. Nemam pojma. Doživljenje životnog osiguranja? Pa valjda da doživite, da vam vrate sve one uložene pare. Da li znate šta je to doživljenje kod životnog osiguranja? Ne. Verovatno kada naživite ono vreme koje ste se osigurali, pretpostavljam da je to nadživljenje, tako? Da li znate šta je to doživljenje životnog osiguranja? Ne znam. To je ako sam korisnik nečije životne polise osiguranja i sad ja se osiguram na određeni broj godina i ako doživim taj određeni broj godina, ja mogu da pokupim te pare koje sam osiguran. Pokupiš svoju lovu, da. To je kad istekne rok na koji sam osigurana, ako nisam, ako sam i dalje živa, onda ću dobiti novac koji sam uložila. Kada se doživi određeni ugovoreni rok, naravno. Da i 30.000 poljubac doživite kao prvi. Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. U životu možete puno toga da izgubite. Možete da izgubite kosu, ključeve, kilažu, novčanik, vreme, nadu, poverenje, dragu osobu. U životu možete da izgubite čak i sam život. Daleko bilo. Grave osiguranje ima ime, ugled i 185 godina tradicije u osiguravanju svega onoga što je vama vredno. Grave osiguranje. Osiguranje na vašoj strani. Na pomen osiguranja života većina prvo pomisli na osiguranje u slučaju smrti, ali osiguranje života ne predstavlja samo finansijsku kompenzaciju za smrtni slučaj. Sve je više takozvanih mešovitih životnih osiguranja koja podrazumevaju i slučaj doživljenja. Dakle, i osiguranje u slučaju smrti i osiguranje kao štednja. Program mešovitog osiguranja života namenjen je ljudima koji misle na svoju budućnost, jer daje potpuno osiguravajuću zaštitu, omogućava sigurno i jednostavno ulaganje i garantuje isplatu ugovorene sume osiguraniku po isteku ugovora ili korisniku osiguranja odmah po osiguranikovoj smrti. Prilikom sklapanja osiguranja ugovarači osiguranja odaberu visinu osigurane sume. Visina osigurane sume je stvar ekonomske mogućnosti i opredeljenja svakog pojedinca. Osigurana suma zavisi od ugovorenog trajanja osiguranja, visine premije po izboru osiguranika i pristupne starosti. Iznos ugovorene osigurane sume uvećava se za pripadajući udeo u ostvarenoj dobiti tokom trajanja osiguranja. Ako osigurana osoba doživi ugovoreno trajanje osiguranja, ugovarač isplaćuje korisniku osiguranja osiguranu sumu uvećanu za pripisanu dobit. Korisnik osiguranja može da se odluči na isplatu osigurane sume u jednokratnom iznosu ili u obliku mesečne rente. U slučaju smrti osigurane osobe za vreme trajanja osiguranja, korisniku se isplaćuje osigurana suma sa do tada pripisanom dobiti. U ovom slučaju isplatom osiguranja ono se zaključuje i prestaje da važi. Zaključivanjem polise mešovitog osiguranja života ulažete u svoju sigurnost, u sigurnost svoje porodice, istovremeno štedite i planirate svoju budućnost. Ovakvo osiguranje obezbeđuje zaštitu od finansijskih gubitaka koji mogu nastati kao posledica neizvesnih događaja vezanih za život svake osobe. Kroz dugoročnu štednju, osiguranje života obezbeđuje socijalnu sigurnost i očuvanje nivoa životnog standarda u kasnim godinama, ali i finansijsku zaštitu porodice u slučaju kada je to najpotrebnije.
Dakle, o mešovitom osiguranju života bi trebalo razmišljati kao načinu štednje za starost. Što znači da se trebate osigurati na vreme dok ste još mladi i dok radite i stvarate. Suština mešovitog životnog osiguranja jeste upravo štednja za budućnost i svako odlaganje ovog osiguranja povećava njegovu cenu. Život osobe se sastoji iz perioda detinjstva i školovanja, kada osoba samo troši, zatim iz perioda profesionalne afirmacije, kada osoba radi i zarađuje, i finalno tu je period penzije, kada je osoba završila svoj radni vek i treba da uživa u plodovima svog rada. Međutim, ukoliko se na vreme ne razmišlja o finansijskoj sigurnosti u trećoj dobi, oslanjajući se samo na državni sistem penzijskog osiguranja, može se desiti da planirano uživanje pokvari nedostatak finansijskih sredstava. Za mešovito osiguranje života treba se odlučiti upravo u periodu najveće radne aktivnosti i zarađena sredstva uložiti kako bi obezbedili bezbrižnu starost. Svakako treba planirati i uveriti se da je naša zarada dovoljna za normalan život i ulaganje u štednju, što zavisi prvenstveno od naše ekonomsko-finansijske situacije i standarda života. Mešovito životno osiguranje, kao što i sama reč kaže, kombinacija je nekoliko vrsta osiguranja, prvenstveno klasičnog osiguranja života sa doživljenjem, ali i nekih drugih vrsta osiguranja. Mešovito osiguranje, kao vrsta osiguranja koji objedinjuje klasično riziko osiguranje života u slučaju smrti osiguranika i štedno životno osiguranje, neretko u paketima koje nude osiguravajuća društva uključuje i osiguranje od nezgode, odnosno nesrećnog slučaja, i isto tako često i osiguranje od teških bolesti od kojih osiguranik može da oboli u periodu osiguranja. Svakako je preporučljivo zaključiti polisu mešovitog životnog osiguranja, ali kako nivo razvijenosti osiguranja života u jednoj državi najdirektnije zavisi od visine nacionalnog dohotka, odnosno od zarada građana, nizak nivo razvijenosti ovog osiguranja u Srbiji je realan. Međutim, uz konstantan rast ovih vrsta osiguranja poslednjih godina, jasno je da se situacija menja i da građani sve više štede kroz životno osiguranje. Jedno od zanimljivih osiguranja koja su zaključena u našoj zemlji dogodilo se pre par godina u Beogradu. Jedan uvoznik poznate marke automobila organizovao je okupljanje sa novinarima i za tu priliku odabrao je golf terene. Kako bi napravio atrakciju, omogućio je novinarima da igraju golf, a onome koji iz prvog pokušaja samo jednim potezom uspe da ubaci lopticu u rupu, obećan je potpuno novi automobil i to najnoviji model. Verovatnoća da se to dogodi bila je minimalna, tako reći da nije postojala, jer tako nešto je teško da bi mogao da izvede čak i profesionalac. Ali je menadžment kompanije koja je organizovala okupljanje ipak odlučio da se zaštiti od rizika. Ovo osiguranje nazvano je osiguranje prve rupe, a osiguravajuća kompanija je naplatila lepu premiju. Spektakl je održan, ali se šteta naravno nije dogodila. Iako su bili gotovo sigurni da će tako i biti, organizatori ovog nagradnog takmičenja ipak su se osjećali bezbednije ako uplate osiguranje. Takvi pogodci dešavaju se prvenstveno na osnovu slučajnosti, a sa slučajnostima, priznaćete, nije se zaigrati. Na kraju današnje emisije ostaje nam da vam još jednom skrenemo pažnju da budete odgovorni prema sebi i svojim najmilijima, da zaključite mešovito životno osiguranje, da ga okončate doživljenjem, naplatite osiguranu sumu i nastavite svoj život svesni da ste doneli ispravne odluke. Gledajte TV emisiju Moja polisa. Prijatan dan!